Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatin lil alimin wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtigha'ukum min fadlihi inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.